Parlo khublei sibun ipi baro ki baju pej ya kaneka channel. Sachi simpat na pediang subhaya pi sya kaneka jingkai tonik solfa jonga yang ba kaneka channel. Ha kalenong kabakandai sakmat kuna hikai ya kitrayat sejong kan natural major skill. Mentapat ngan hikai ya kalenong sipau syapang ka inversion of triad jong ka ju ka natural major skill. Hagak tin kasih lakot ka jing penkela ya triad. Ale mentang yin ya sedang no. Kalenong sipau. Hagane kalenong sipau kalong syapang ka inversion of triads. Lane tin kasih ong ka jing penkela ya triads. Yang bahkan mau ba kini kita lihat kidei siwa jongka natural major skill. Ka inversion of triad ne ka jing penkela ya ki triad kalong kumne harum. Te hang ne hagane ka pej bementa hang ne kinyam tang akli ki triad. Ubanikong udai udo miso ubaar udai ure fala. Do, mi, so, re, fa, la. Une udo, kumal pensengau ha, kalau nama sikmat, une udo, ude urut, dan fast. Une umi, ude utat. Une uso, ude ufib. Tikum juru, une ureru, ude u, teriak sebaar, ude urut, dan fast. Faru ude utat, ularu ude fib. Ini pe jipen kelas ya ude teriat subanikong jongka natural major skill bat une udo miso ude utonic triads. Bat une triads ude primary triads bala penitu da une udak he dak jikeng Roman. Teyagane do misongi ong bagade ka root positions. Tingin penkela ha ka first inversion ne ka jing kela ka banikong. Teyagane jing penkela banikong une umi ubade utat wan syong no ha ka jakajong root position. Une uso ubade jong ubade ufib wan syong no ha kene jaka bagi ong katat position. Kadba une udo ubade urut lene fast ha ka fast version kiu no hangne ha ka jaka jong fifth position. Tagalong ha kene ka first inversion dan ne ka jingpen kela ka haga jipang kelag banikong bebenam. Haga jipang kelag baar bangikot ke second inversion. Ti une uso ubedai fib wan syong no haga jaka jong root position. Kadba une udo basyong haka fib position haka jipang kelag baar banikong dengan first inversion ubedai urut haka root position usyong no hangne haka jaka jong utat position. Kadba une umi ubade utat position haka root position baru de root position haka first inversion ukiu no haka jaka jong fifth position. So gene gede kata kajing penkela ya une tonic triad. Do, mi, so, do, son, do, mi. Tisakan mau. Doh. Nang ta sa une ubaar. Une ubaar, re, fa, la, ubadai usupar tonic triads. Tiya uning ito da udag jingkay dagrit ar dag roman
balay namar ba uneu triads udai secondary triads re fa la te kene kedai ka root position kumbalong kane balay root position namar de original triads original triads te hanga first version kalau thikum nehi uni fa ubadai third position wan siong no aka root position hakane ka first version te uni ula ubadai fifth position wan siong no hangne haka jaka jong ka third position kan ba uni ure ubadai root position kiu no hangne kulalong no fifth position hakane ka first inversion te hakane ka second version jo une ula ubadai fifth position kulano dan wasion hangne ka root position te kan ba une ure ubadai ubasyong haka fifth position haka first version baru ubadai root position haka root position ukulalaw no usyong no hakane ka third position te kan ba une ufa ubadai haka root position haka first position kiu no hangne haka fifth position te ngatrai kene knama pensai iboi kuero la kuju te kini ki knama hangne right une udo miso une mi third position one root position une uso fifth position one third position haka first version tekan ba une root position ukiu naka fifth position te hagane ka second version ro une pe ufiano angne haka position une ufiano angne haka second version ka ba une ukiu ka fifth position supaya kini kenam une ti une ro kumjo une ro haka first version une ufa naka third one root position une kunam nata une ularo bade fifth position one haka third position haka first version baru ulang root position haka second inversion une ure haka first version ude fifth haka second version ude third position une ufa ukiunaka fifth position so menitang ini page haka page apa so kini ruki arteliki triads une triads number line mi so ti une triad nomor sau fa la do hai fa la do une umi soti udei triads uta ubangi median triads une fa la do hai udei uta subdominant triads te une pede udei uta secondary triads lene minor triads bala penito da kiniki daking kairoman da great way arlai une pede fa la do hai atau subdominant triads udei primary triads lene major triads la penito da une dak roman jingkeng dak he namar bune de secondary primary lene major triads te second mau kane kadai ka root position kane kadai ka third position kane kadai ka fifth position te mi so ti kadai ka root position fa la do hairu kadai ka root position te ha ka first version ka jing pen kala ka bani kong
Kalau kumju kumala batai tu tonic triads bat usupa tonic triads. Hakane ka fast version une uthat position wan siong no haka root position. Kadba une fifth position wan siong no hakane ka third position. Kadba une root position umi Q no aja ka jauh fifth position. Hakane ka second version ro kumju une uti nang ne jo root position na ka fifth position uhiar ka third position ka second version ka first version batha ka second version pade uhiar no ka root position te uni umi hai ha ka first version udon ka fifth position kan bahaka second version pade usyo no ka third position. Kadba uni uso haka first version usyo ne ka root position yuna ka fifth position. Tigalo kumju ya uni root ya uni subdominant triad ro kumju. Ba uni ula naka third position uhiarno haka root position haga nega first inversion. Kadba uni udo ubre fifth position one kelano na wasiono haga nega third position jonga nega first inversion. Kadba uni root position ufa Q na haka fifth position haga nega first inversion. Te haga nega second version te uni udo ubesyong haka third position haka first position ukelalong na urut position. Kadba uni ufa ubesyong haka fifth position joga ne first position ukelalong na wahian no ka third position joga ne ka second inversion ne jipen klakba. Kadba uni ula pade ubesyong haka root position haka ne ka jipen klakba nikong ukelalong no dan usyong no ka fifth position haka ne ka jipen kala kawa. Begini ki kenam. Sula bitu memo kamat kenal. Urut begini kenam. Nang ne na ufi pau tat no tat urut. Nang ta nang ne to sedang kumne. Sedang baik na kerut position. Kamut une utat position one ka root position. Une ufi position one ka third position haka first version bat naka third position one ka second version haka root position haka second inversion. Begini rukum yuk. Try umdon jik ya gini. Umdadot kam syuk ban dapat i sakaro telia tu raksa. Marah ini rika itu udo miso ubre o atau ni triad sejongka. National major skill tangta utu revala badai u supatunik juga national major skill tangta uni bomenta badai u median triad sejongka major skill berkejuru uni walado badai u subdominan juga neka major skill. To kini rukum jo uni bosan so tire udai u dominant triads une bondriu ula domi udeu submedian triads baru une bakedu uti refa udeu leading note triads tiha ke inversion kilo kaju thik kumba le mene tamba syukur mau ba une bakedu udeu diminish ma diminish triad to sign diminish de une sign degree. Thì hằng ne une uso tire ude dominant triad so bude primary triad la ne major triad. Kaba une usop median triad ude secondary triad ne minor triad. Tiga jing pen kala kalau kaju thik kumala ha ketu kaba menisik mat. Saya sisin perkemau biang. Kini kedeka root position, kini kedeka third position, kini kedeka fifth position. Tiga long kaju thik
kumba mene not kam syu banang buktin ya kini dari tangga wik mentapung santam kolong ba lei ni dot kam ban penkela ya kini ki original triad naka root position siaka first version pada first version siaka second version tibaling not kam to ni page ya kata balai baginot kam ban penkela ya kini ki triad naka root jadi peklaban kong siaka ba ngidon kam ban penkelai ya kitriat kadau kalong baya kejirwai koyal lasna da kitriat pat kita kilai teliki not sejong kitriat im syong haju rei kia ken ria jaka pe kia kene kenuksa te kene kejirwai tang berpen i ya pikum kenuksa kene kedai ka soprano kene kedai ka alto kene kedai ka tenor kene kedai ka bass ti hang ne la sina ne ka koyar tang laki art liki triad ti une triad seperti kong pe une do mi so une ru do mi so une ru do mi so tama sabatai pi bale sebu lai liki notes na ta une so ti re sabatai pi bale sebut ne u fa ti kasoprono golong mi ren tak alto do ti do tak tenor so for me bass so do tapi kia kan ria jaka gini tang ba ki kita lihat skidon tang lai teliki notes kad ba ku ya kadon sau teliki notes tagbut bangi haban bu do burno ya uwe notes skapan wa yer celah sacisin do mi ren do kata kadeka soprano hak alto do ti do hak tenor so for me hak bass so do ti hang ni kadon kamba pintip balai bang ibu fang ni namar ba utriat udon tang so ti re batang ne ro balai bang ibu lai teli udo namar ba hang ne udon do mi so ibret so balai te ban tipi kene sin sa tip hadin ndala poi ha kananong bangi kai kumno ban at ya ka alto haka soprano ya ka tenor haka soprano berarti ke bass haka soprano tiga negeri tangkan uksaban pen iepi ya ka jingkan ria jaka joki triad tikum hang ne kli mi re do tikini kiwan na melodi uni umi bude u usu third position wana melodi uni third position lor de so tire mo third position o so tire mo de u fifth position une bude une root position do mi so do mi re do ti do so fa mi so do langit bat so thu sai ya kene ka jing pen kelai ki triad bagi ong ka inversions of triad problem berkuifi kublai sibun